Senkezweni nani sizwe sasemzansi sizwe samabhinqa bafowethu namhlanje ngifisa ukucacisa lokho kanza kwethu ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kekubuye ngazuthi thina bomaskandi sabantu abakhonze kakhulu ukuchaza kodwa ezinye izinto uyikhulume noma mhlambe uzenze ungaqaphelanga ukuthi mhlambe ngelanga kufanele uchaze ngazo usuphoqela ukuthi uyithola usuchaza bafethu kukhona ivideo engiyenzile last week I think uLesihlanu la bengichaza khona ngokusebenza kwami no SK umthandeni igcokameli isho umfuka amanqele kanye negagula sophongolo uGajeni indlela esibambisane ngayo ngaze ngachaza nokuthi angibakhokhela angasasebenza nje ukuthi siyaphila sabaculi siyaphilisana so ngase ngifaka ke isicelo ngasibhekisa kakhulu kuma Red Nation nakubalandeli bakaGajeni ngabacela ukuthi ngicela ukuthi bengenzele iqiniso kulezi ingoma engiyicule nomthandeni kanye negagula sophongolo uGajeni ngabacela ukuthi bengenzele iqiniso kanje bengenzele iqiniso ngokuthi bestreame besithenge kakhulu bezilalele online ukuze sizokwenza kahle emakethe ngelinye ilanga nami ngikwazi ukuthi ngibuyele emaqhaweni abo ngiyowenza iqiniso ngwakhombise injabulo njengoba ngijabule nje ngendlela esibambisane ngakhona masenza lezi ingoma kodwa ngaloyo nkulumo leyo ngangachaza ukuthi angisabadingi yini abanye abalandeli babanye amaqembu ukuthi bengeseke bethenge ingoma zami cha ngangachazi lokho kakhulukazi ngisobhekisa kuma Blue Nation sengithola ama complaint athi awamaninganyana athi kusho ukuthi mina ngichaza ukuthi wona wangasifaka isandla emsebenzini wami cha akunjalo sabaculi bakaMaskandi akekho umculi wamaskandi ongamncengile umlandeli ungamuzwa nje umuntu ekhuluma enze ngazuthi hayi yena akancengile noma mhlambe kuyesima kanjani cha akunjalo bafowethu akekho umculi wamaskandi ongabancengile abalandeli ngingasijabulela kakhulu isandla sama Blue Nation ngoba nawo ngiyacabanga ukuthi ngeke nje amelana nokuthatha indlamlenza ayibekela efisa ukuthi bekhona ngaphandle kwesandla sawo wonke umlandeli kaMaskandi kuhlanganisa nesandla sama Red Nation yabo kanjalo nama Red Nation futhi ngokunjalo so sisonke sabaculi bakaMaskandi siyabadinga abalandeli bakaMaskandi ingakho enkulumeni yami ngaso sonke isikhathi mangabe ngikhuluma ngijwayele ukuthi ngithi sizwe samabhinqa mase ngithe sizwe samabhinqa ngisuke ngicabanga ukuthi sengibahlanganise bonke abalandeli bakaMaskandi ngaphandle kokumenshina igama lama Red Nation nama Blue Nation so nje mangithe sizwe samabhinqa ngisuke sengenhlanganise nonke njengoba ngathi sizwe samabhinqa ngase ngenhlanganise nonke bafowethu kodwa ke ngase ngizama ukuthi ngibe based kakhulu kulaba engisebenza namaqhawe abo ngoba ngifuna ukuthi beqonde ukuthi mabethenga lezi ingoma lezi bazobe bengasizi nje igeza la kaMkube kuphelela lapho ngesupport kodwa bazobe besiza nangokuthi likwazi ukubuyela liyobonga kahle emaqhaweni abo lijabule ngeqiniso abazobe belenzile engingakujabulela futhi iqiniso lakhona mangabe ningangenzela lona nonke ngokubambisana nakwezinye ke nje ingoma ezikhona kuyigeza la kaMkube ngoba ziyashisa ngobuningi ngingajabula kakhulu bafowethu manje ngafaka isupport ninonke nabalandeli bakaMaskandi nihlangene namabhinqa ngiyabonga kakhulu ngaleza kwethu ngicela ukuthi mhlawumbe mawuthi inkulumo yami khona la yahlala khona kabi kwabanye hayi ngiyayihoxisa ngiyaxolisa kakhulu ngicela bafethu nibambisaneni nihambe nothenga ingoma zami online kakhulukazi nje lezi engifishalishekizo abafowethu engisebenze nabo ngicela iqiniso isandla kakhulu bafowethu ukuze ngelinye ilanga nami ngikwazi ukuthi